Mu Rwanda mu gihe abakora imirimo y'ubucuruzi babandanya kwinubira ubuhombe batewe n'ikiza ca COVID-19, hari umucuruzi umwe avuga ko ubucuruzi bwiwe butera imbere. Uwo ni Albert Munyabugingo yakoze application yitwa Vuba Vuba ifasha abavyifuje gutuma kw'ibiribwa n'ibinyobwa hakoreshejwe telefone igendanwa. Albert Munyabugingo yasobanuriye umumenyesha makuru Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijuru rya Amerika i Londres mu Bwongereza ukugene Vuba Vuba ikora. Application yanje yitwa Vuba Vuba Africa Limited, akaba ari application ifasha abantu bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Musanze gutumiza amafunguro mu maresitora yose ari aho ngaho, cyangwa gutumiza muri supermarkets ziri muri iyo mijyi ibiri, ndetse tukabatumiza n'ibyo kurya mu isoko, imbuto n'imboga, tukabikugezaho aho uherereye, haba mu rugo iwawe cyangwa muri office aho ukorera. None se mukorana mute n'amaresitora kugira ngo mugeze ku babyifuje ibiturukayo? Dufite application y'amatelefone agendanwa Android ndetse na iPhone, aho turisingaho amaresitora atandukanye. Umaze kuyidownloadinga akabona ayo maresitora ndetse na menu nk'uko yayibonaga kuri resitora, ko nta kindi giciro kirengaho kucyo wabonaga kuri resitora, hiyongeraho gusa amafaranga y'ubwikorezi ayo twita nka delivery fee, abari hagati y'igihumbi ndetse n'igihumbi na 500 bitewe n'aho uherereye. Urumva amaresitora kubera tuba tumuzaniye wa muntu wari uri mu rugo utari bubashe kugera kuri resitora. Ku maresitora dukorana kuri commission, kuri baduha hari igabanyirizwa baduha kubera abakiriya tuba tubazaniye, iyo rero igaterwa n'impamvu zitandukanye, ubwoko bw'amafunguro menu restaurant ifite, ariko aho twebwe twungu cyane kuri commission duhabwa n'amaresitora ndetse n'abandi bacuruzi tuba tuzaniye abakiriya batabashe kuyigerera ubwabo. Uretse ibiribwa n'ibinyobwa bikomoka muri ayo maresitora, nta bindi bintu mugemura mu mujyi wa Kigali ndetse no muri Musanze? Yego, turabigemura kuko kuri ubu ngubu ugiye kuri application yacu ubona ko dufite amakategori atandukanye. Hari ahabanza niho harimo amaresitora n'ibiryo bitetse, aha kabiri hari icyo twita Vuba Shop, ni ukuvuga gushopinga bitandukanye, yaba muri supermarket, yaba mu minsi iri imbere turakora n'utumiza gaze mu rugo, ni ukuvuga bya bintu byose umuntu akenera mu rugo. Munsi hakaza ahandi yitwa Vuba Party, aho niho tugezaho ibinyobwa, ugize abashyitsi bagutunguye, ukeneye gutumiza ibyo kunywa n'ibindi bitandukanye. Tukagira n'andi electronics, amatelefone dukorana na MTN, ndetse n'isoko rya Kimironko kuri ubu ngubu umuntu akeneye guhaha imboga n'imbuto n'ibindi bintu byose umuntu akenera mu rugo byo mu isoko. Munyabugingo, kino cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bucuruzi hirya no hino ku isi ndetse naho mu Rwanda. Hari ingaruka cyaba cyaragize ku mikorere ya Vuba Vuba? Navuga ko kubera abantu batagendaga ahantu hatandukanye, bagumaga mu rugo ndetse no ku kazi hatandukanye, twebwe byongereye abantu badutuma, ku buryo impact ku ruhande rw'amakomande tugira ariyongereye, ndetse tunafasha baba nyira amaresitora n'ubundi bucuruzi butandukanye batari bafite wa mukiriya uburyo bageraho. Aho niyo twongeyemo benshi batandukanye, ni naho twatangiye kongera ubundi bucuruzi butari amaresitora gusa, kugira ngo abantu mu by'ukuri batabona abakiriya babageraho, tubase kubabera aho batari na wa mukiriya tumubera aho batari. Ni ukuvuga twebwe byongereye imibare dufite, hanyuma dufasha n'abacuruzi bari basanzwe bemerewe gufungura ariko abaguzi batemerewe kubasanga aho bari, tukabafasha kubatwarira ibicuruzwa byabo. Hari inkunga wigeze uhabwa na leta cyangwa se uri rwiyemezamirimo wiboneye igishoro cyawe bwite? Leta idufasha mu buryo butandukanye, harimo kongera ubushobozi n'ubumenyi dufite mu mikorere, ndetse no kutworohereza gukora partnerships atandukanye. Ariko ngewe ndi rwiyemezamirimo watangiye, mfite umundi mufatanyabikorwa umwe dukorana mu mujyi wa Kigali na Musanze. Gusa ku bijyanye n'igishoro twegereye banki, ni ukuvuga n'amafaranga twarezinze twebwe ubwacu. Leta idufasha muri infrastructures ndetse no kugira ngo ubucuruzi bukomeze kugenda neza buri mu murongo. Albert Munyabugingo, tera imbere. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane Venuste kunyakira ku ndangururamajwi z'Ijwi rya Amerika. Turamushimiye Venuste. Umwaka wa 2020 wereye abanyamideli b'abarundi barimwo 3 baheruka gutahukana imidari ku rwego mpuzamakungu. Abo barimwo Claudine Wera ayoboye ikigo Ukoko Brand yatsindiye umudari wiswe Swahili Fashion Award, na Rita Marie Ange
Ngundusenge ayobora Mary Ange Fashion House yatsindiye irushanwa rizwi nka Women Choice Award Africa 2020 mu gihugu ca Ghana. Bombi baganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Claudine Wera aratubwira ko yakiriye uwo mudari aherutse gutsindira. Kuri nge uwo mudari wararyoheye cyane kubera ko byanyeretse ko abarundi ari abantu bari hamwe, byasabaga kugira ngo mutsindire amajwi menshi, hanyuma nsaba abarundi bagenzi banjye kumfasha barantora kugira ngo ngere k'uwo mudari. Rero ni intsinzi kuri nge ndetse no ku barundi bose kuko banyeretse ku bw'umwe bukomeye. Murakoze cyane. Hama nawe Rita, aho wagiye muri Ghana ugaserukira igihugu ku rwego rw'amakungu, wiyumvise gute uwo mudari? Utubwira muri make ingene byari bimeze, wabyakiriye gute nawe? Icyambere na mbere nararyohewe kuko iyo umuntu arose umudari awumerita ni ikintu cyambere kiryoshye. Umuntu arashobora kugura umudari namwe mu mabanga ari muri fashion industry, ugasanga yes yawuguza ariko ntawumerita, ariko rero kuronka award uvuga uti kino kintu ndagikorera ijoro n'umutaga, ni umunezero utagira aho ungana cyane uko ungana. Murambabarira ni umunezero utagira uko ungana, ariko kandi cyane cyane ni uburyo bwo kwereka ba bana baturabira ko akarorero y'uko ibintu bishoboka, ni uburyo bwo guhamagara bamwe twokwita mu gifaransa aba investisseurs yuko hariho ikibuga gihari kandi kinini, kandi hagize ugishoramo imari yuko bishobora kuvamwo umusanzu uri positive. Ni byiza cyane. Mwese murabigeme, mukaba mwagiye icyo novuga muri domaine mu mwuga udamenyerewe cyane canke udusanga mu by'ukuri udahabwa agaciro, ariko mwageze ku rwego ruhambaye, urwego mpuzamakungu, muriko muraserukira igihugu. Kuri wewe nyine kuri wewe Rita, watanguye ryari? Ko uracari muto, icatumye utangura uyu mwuga, ko twumva wize n'ibindi byinshi, watanguye ryari kugira ngo uje muri uyu mwuga w'imideli? Natanguye mu 2017 muri 2017. Nari imyaka 15, nari nshiga muri secondaire. Hanyuma kuva ico gihe gushika uno munsi nahejeje amashuri yisumbuye ndetse na tranche ya mbere y'amashuri ya université. Ndacabibandanya kandi nkaba ndabikora nk'akazi kari akazi nkora misi yose, no kuvuga ngo n'umwuga nkora misi yose. Kuvuga uratonda akaba ari cyo ukora conyene atakindi wizera. None byakujemwo gute none uvuga uti iki kintu ndagishaka cyane, ngiye kuciruka ko ngiye kukirondera? Natanguye gukunda ibintu by'imideli mfite imyaka 6, ariko cyane cyane nkagenda muri mutazokita muri muri rusange. Ariko rero kuri iyo myaka abavyeyi ntibari banyizeye cyane yuko ari cyo byumviramo, kuko ntawe bari bwumve yateye imbere ko ibintu by'imideli. Ikindi naco haracariho ukutumva neza yuko muri rusange ishobora guteza imbere umuntu. Babona yuko iyo umuntu yagiye mu bintu bya aba ari umuntu imbero iba yagabanutse, aba atacizeye, kuko benshi hari igihe bakunda ko bibaza. Ariko rero nagize passion ikomeye yo kubikora cyane cyane. Natanguye kugira passion yo kubikora cyane cyane ntanguye kuza ndaraba amadefile, nkaraba nkiyumvaho yuko ntashaka gukorera ubundi muntu, ntegerezwa kwikorera jewe nyene, kandi nkumva yuko ikintu cyiza ari gukora icyo nkunda, kuko mu bindi bintu ushoboye nabona yuko ataco nkunda ku rugero rungana n'urwa fashion n'urw'imideli. Ndabanza ndabigerageza buke buke, maze kubona yuko ari ikintu gishoboka, ndaheza ndabyinjiramo ndabitangura. Kandi kuva ntangwe rimwe na rimwe iyo ubonye nk'ibintu biguca intege, hari igihe ushobora kwibaza ati bino bintu n'umena n'ubivamo, ariko nta na rimwe ndigera mvuga nti ndashyize ko akadomo ndayamanitse ndabihevye, kuko n'ibintu nkunda kandi n'ibintu buri munsi bimpa icigwa gishasha. Hama nawe Claudine, watubwiye yuko wigiye ibintu bitandukanye cyane n'ivyo uri kurakoramwo, ariko hari ikintu cagukweze kuva kera cagutumye uvuga ati medicine, kuvura mbaye ndabishize haruhande, jewe ngiye gukurikirana imideli. Byagenze gute kugira ngo wowe utangure wiyumvemwo yuko ibinye bigiye kuba umwuga wawe wa misi yose?
kuva ngiye nyiri umwana nahoze nkunda imideri kuko ndabyibuka ko bangurira impuzu nyiri umwana hagerageza gushyiraho agatushe personnel kuko numvaga iyo creativity indimo nshaka kwambara ibyo nifuza niba banguriye agahuzu bagasanga nakongereho par exemple udupesi utundi cyangwa udupefere kugira ngo gashobore gushaza bikwiye keke fwana nabipfa n'ababyeyi kuko baravuga bati we nta burenganzira ufite bwo guhindura impuzu runaka ariko njye nibyo niyumvisemo ibyo koko ni medicine ariko medicine ni kariyeri hanyuma fashion ni passion yewe ikintu cya mbere cyankweze nakozwe n'ibintu bitatu icya mbere cyankweze ni uko nakuze ndi umukobwa w'umunyafurika ufite deforme kandi nkaba nkunda kwambara igihe cyose rero nakenera kujya kugura impuzu z'amaprêt-à-porter mu maduka akomeye kugira ngo nanjye nshobore gushaza nk'abandi nasanga buri gihe hari ikibazo cya taye bakambwira bati madame niba atari nkwiye hejuru hasi ikatankuye kubera ko mfite les formes ziri genereuses umunyafurika neti nashoboraga kwambara uko nshaka ukabona rimwe na rimwe bitumye mbafilisire ndavuga ni no iki kintu kigomba kuvaho ngomba gukora ibintu nkunda imbere mbeta kwambara uko nshaka kuko iyo umuntu yambaye uko ashaka agira self confidence akaba ashobora gukora ibintu bikomeye icya kabiri ndavuga ni ndashobora kubikorera iwacu mu Burundi ngeze mu Burundi najya ku batayeri asanga ndafite performance na finition nshaka yewe ituma numva nambaye impuzu nkumva ndi confidence ko nambaye impuzu imbereye hanyuma ndavuga no c'est assez hari abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki kiwanjye reka nshinge ikintu nkunda muri mashini zikwiye kandi n'abatayeri bakwiye hanyuma kugira ngo nshobore guha abarundi agaciro guha abarundi kazi n'abarundi bafite forme nk'izanjye kugira ngo bashobore kwambara nabo babere hanyuma bambare n'iby'iwabo icya gatatu cyatumye ngira ikintu kishitura mu gukora imideri gukora kwinjira cyane muri fashion industry ni ikintu bita caguwa caguwa igihe narayambaye icyo bita vayura narayambaye umunsi umwe ngiye kuyambara impuzu muri caguwa nsanga ima amaraso ari nayo byarambabaje cyane byarankomerekeje ku buryo numvise nakagaye ni ukubura agaciro ko umuntu akuramo impuzu yahindutse bubeni tukagenda kuyigura amahera tukayambara ni ukuvuga ko wabonye amaraso nyamaraso nabonye amaraso nyamaraso mu mpuzu kandi rimwe kabiri muri caguwa niko bimeze usangamo imicafu itandukanye ushobora gusangamo imicafu itandukanye ndavuga ni iyi nigize intambara yanjye prijame ifoke mpindura mparisipa kuri sosiyete y'abanyafurika ndetse n'abarundi muri rusange ntihazagire umurundi wandura umucafu wongera kwambara umucafu ngiye guhaguruka kugira ngo ureho burundu ni intambara yanjye nshaka ko caguwa icika muri afurika abanyafurika abarundi bakambara impuzu nshyashya iwacu ntabwo twambara kubera ntabwo turi abakene ku buryo twananirwa gukora ibyo tugomba gukora muri motivasiyo zitatu zatumye bamotive nizo ngizo intambara yanjye gusubiza agaciro abarundi inshuti mwese muduteze amatwi aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha nshimire abadukurikiranye mwese